Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai mai jalo hita rigapan sigano pari bata bani panurang sogot nereon. Pasada hita ukurta martongko mahita. Puji-pujian terima kasih somba konur nami hubamu Tuhan bani panurang sogoton. Malas tumang ukur nami, boy hanami, mancalohon, gue disilayak-layak mu ibagas sebelum nami. Bani panorangon, acari ham hanami tong-tong sama bapa marhiti hatamu, ase barang ahape tongon sidok pakonon nami, tetap guk ibagas hatamu hanami, ibagas saganjang nyareon. Marhiti goranakmu ton Yesus Kristus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siyam marayan bani panorang sugot nerion. Nabo isisihan nami marhiteo ni channel YouTube on, anduar matene, oras-oras na siyam, ijape na siyam bani panorang sugot ni Arion. Bapenang, rigapan sigano pari bata sadarion, hari Kamis, tanggal 27 April tahun 2020, ay matar surat bani buku tolu Musa pindus 10 ayat 4 na makataon sonon. Maningon horja honon nima do titahku, anjaha ramot konon nima paraturanku, anjaha marparlaho kanima ibagas ay aku do Jehovah naibata nima. Takas do hubatang, sanggana ibobay jana iboban na bata bangsa Israel kaluar kun parjabulan Masir. Ibere ne bata daw kubani sidia samga idulok Sinai titah nasa puluin. Naija laho patakas kon. Anggo sadogahon sangga sidia manggulu i Masir. Gulu ni sidia gok ibagas aturan-aturan ni halak Masir. Jana ahape neorjaon ni sidea demu hubani ahanadop tinotapkon ni Raja Masir bani panorang Ijia. Halaniay sebagai sada bangsa na mangguluh ilobe-lobe ni nebata, jana tardilo laho mangidangi nebata, ay maase tene ibere ne batado kubani sidia marhition ni si Musa idulok Sinai ay matitah na 10. Ase titah na kumbani ne bata ay nagabi onjolan ni sidia laho magkorjahon barang ahape. Jana titah ni ne bata kuma na maningon totap ibadingat-dingat sidia barang ahape nasihol orjahonon sonay age isurahon uhur ni sidea. Jana maningon dotakas hubani bangsa Israel bahasa tita na ibere ni bata hubani sidea ase lambin atur lambin banjay jana buy jore parguluhan ni sidea. Ambaniay use ibere ne bata hubani sidea titah na 10 ase marhitikon ni tita ay makumatarida langadong sangsi bani sidea langadong tubuh marduan uhur ibagas uhur ni sidea bahasa halak na makahulongin ne bata pasti do ihorjahon titah ni nay bata. Songon sada niombah anggo holong do uhur ni bani namatorasni, anggo holong do uhur ni bani orang tuani, anggo holong do uhur ni bani bapani, anggo holong do uhur ni bani inangni. Aha nadop ia turhon bapani si horjahonon ni kubani totu malas do uhur ni makorjahon ay. Jana na pasti ibere ne bata titah na 10 hubani sidea ase mangguluk matongon sidea ilobe-lobe ni ne bata songon nadop tinotapkon ni nay bata hubani sidea. Sonahita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Mangidah
Rossi memberi makna bani titah apa aturan na domma ibere ne bata hubata. Natuari bani tanggal 26 April 2023 ia dong kondo pembinaan Majelis Jemaat Saresot Sipitu Hutasada. Aima pasal tata gereja GKPS na baru na domma isahkon bani sidang sinode bolon na pa-44 kon. Bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, ibagas pembinaan ay isobut Bapak Pandita Dr. John Hotner Saragi, bahasa iberi ubata aturan sedo pitah laho mangatur perguluhan ta. Tapi asimarhitihon ni aturan na adong boy menjawab Rossi memberi jalan keluar bani pergumulan itongah-tongah ni Kuriain. Nah, usisunay makumani bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas gulu hapor sayon ta sigano pari totu lang ongga maluwah kita kumbani bagi-bagi ni persoalan ibagas gulu ta. Suku-suku ni Aima hunjado ham mangindahi jalan keluar. Hunjado jupah kam jalan keluar. Bani haganupan masalah. Atape parutulo ni dopa kon hami bagas guluhmu. Marhitehon ni hata ni nebata na tersurat bani buku tolu Musa isap lalu. Ayat 4 patakas kon hubata. Bahasa titah ni nebata do hape. Na membere jalan keluar bata. Rossi nabui menjawab. Ana gabi pergumulan ibagas guluk taon. Rossi marhitehon ni na iagulukon hita tita ni nebata. Yantisipasi hita makumani pergumulan na baru na siholro. Jadi anggo idingat kita do tita ni nebata totu anggo adong ma nalepak perguluhan ta lambe horjaon hita beay. Jadi do maadong antisipasi ni. Aha maay anggo hita manggulu ibagas titah ni nebata. Ase hape pergumulan Rossi persoalan apa hajahaton nagati jupah itong-atongan ni perguluhan ta aima. Halani lampatuh kita hubani titah ni nebata. Langtangi kita hubani aturan ni nebata. Anggo tetap do kita mambahen tita ni nebata apa aturan na domma ipadas subata totu banje jore jana atur do parguluhanta jana orini adong pe halak nama korjahon nama sambor atape adong nama korjahon na lepak boy matene marsormin kumbani tita apa paraturan ni naibata. Ay maase bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Hataridahan ni na itanda hita ni nebata. Hataridahan ni holong uhur tabani nebata. Totu ipataridah kita maay ibagas perguluhan ta sigano pari. Marhite natotap hita marparlaho songon na domma itonakon titah ni nebata. Songon na ipadas nebata bani haganupan hatani sonay age aturan ni nebata ibagas haganupan na tersurat bani buku bibelta. Anduar matongon marparlaw hita ibagas titah apa aturan ni nebata hataridahan ni malas ni hurta makaholongi nebata ibagas 10 taon. Amen martonggo makita. Ajari ham hanami tong Tuhan. Asilambin boy itanday hanami isini paruhuranmu. Marhitin na higulukon hanami tita apa ataruanmu. Janah marparlaw hanami ganup ari. Dumukubani tita pakon aturanmu in. Ase lang perlu besangsi lang perlu ragu behanami ibagas mandalani gulun nami si ganup ari. Alani
kuasa ni hatamu, jana haguguhon ni titahmuin matongon Tuhan, na mangundingi hanami, kumbani bagay-bagay ni hasamboron, bagay-bagay ni hajahaton, jana titamuin matongon Tuhan, nagabi hondor ban nami, asetotap mangguluh ibagas hapasingon mo. Marite Kristus Yesus Tuhan nami, jalam hanami rapa kontonggo namion. Amen. Oras bantaganuban, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, andoar matongon sa ganjang ni Arion, ibagas ganup horjata, ibagas ganupan pargulmiton ta si ganupari, ipataridah kita mamalas ni hurta, makorjahon, manramotkon, rosi, maparlahohon, tita, apa aturan ni bata, bani ganup gulmit ni parguluhanta. Shalom.